ntosa na amani emakoko ne mabaye ikaya wawana hautsaha umkaonro no nafasi no maslaha wahe emanansi mkomori hamarabili ngamzingaro eshwabahashinu ni bushirie ntosa na ushinzi wanansi mawatwania wajihunda au harma ezentsanansa zahe dunia nana ezentsanansa zahe masiwa ya Komor wana no upeu no dhulma no rohombi no malumuni no mavaufu wabaliwa nianzali no nrohahe nana zensi mabundi ikaya wahimi warendenai emwanansi mkomori heze faida za kinafsia za hao mwanama wa falsafa nzima ikaya o falsafa ya kipana Afrika ezenyakati za mwisho zinu winji ezenyakati za mwisho zini uwinji wa hatu wasangwa elewao ukana pan Afrika ilo ndo shawiri mshinzi lijo ushinda litowe ezensi za hatu haruma umaskini haruma uvulma haruma upeu haruma umaluni na uadui ikaya ngorirema wanansi Komoria hatu riwono tamu riwono kodo riruma ne mtwana harma mahama jana mfukare wa shay'un ne marabu ridubilo harma mahama jana maili wa shay'un ne mzungu ne portuge rikolonizewa mahajana na mengo mitano wa shay'un ne mfaransa ngasina maha 40 na mfukare rirenge uhuru ngasina maraisi watanu wa ulawa wa hafa na kudeta nsanu za rema haruma ezisiwa za Komori edaraja rawaswili mwanansi mkomori rinikiwa bahati ni Mwenyezi Mungu banda boranikiwa ya neema yahe bahari ranikiwa ya neema yahe oulanga oboju yani ndi ardhi ranikiwa ya neema yahe le jua ranikiwa ya neema yahe le zaha rarudi babo ranikiwa na neema yahe ye amani hotep mwanama shabah rarudi ranikiwa na neema yahe ye amani harma ensi hatu hauka ye raia mkomori mwanansi mkomori oyi mwanansi ya zoea amani oyi mwanansi wa amani riwashili daraja ya ukana ezetabu raziwa na harmamaha 40 na mfukari leo eshababi bani hangu bani hatu ngunamaro bahari ya tawe ensi yazaliwa ili ende yajitashie maisha harma wakati kaya omnamaro bahari yo nusu ngwatsinzao roho ngwafao yao masuala maziro ikaya mwanansi ngelazimu ngodi ngosi ikerisa rijuzisa ngasi haruma emashawiri unsilu akatamba rijuzisa sarijuzisa mwanansi hotep mwanama nasaja unsilu wakati wambabano abahanga rijuzisa masuala yanu sarijuzisa abahainu ngasahau emashawiri ngamfikiri nusu ya hatu ngasinayo wanansi Mwenyezi Mungu haritoa haruma baya la terorismu na abo karjebanilo haukana ya Afrika idungwa ngeremao ni terorismu ya za kweli Komori na rehimide Mwenyezi Mungu abantu rizambao orahake janjia na yabo kejareva wanansi kejareva ngamonawe heli wandu walembelea eheli wandu watabi hao wanansi anamarawe bahari wanansi wafao wanansi wa tsinzi hatamaya zenrongozi jiriyo udhulma umavuma hakama ezetabu zirema wanansi eheli wanansi ya ndembelea tawako johamba ikarierewa baya la terorismu harmansi hatu haula mkono ngasina violence harmansi hatu violence inu ibaki na ndo inu ibaki na mwanajeshi hawinji mwanajeshi ndo balo mzinga hadubu mjini hafumuraia
mwanajeshi ndo ujiniko nafasi hende bahanu harenge raia hambalia hambeha seluli hamuwa hata hafu. Mwanajeshi nde yarenga dhamana ya ubirilia kuvrufe harma katika yao heno siku hashanga chunguwa na mavinda ya shelewa harma zitwa zamba nonziani. Mwanajeshi ndo udubo bahanu hamenye nyumba hawa wandu hafungu wandu hafumu wandu hafanya hizo yafanya umasula hata laala kangarambao katangu hibo. Uo ndi alazimu ikahifadhi mwanansi. Ya mwanansi mkomori nge harma amani. Komori mwanansi hazuya ya amani. Yona ya makuu Mwenyezi Mungu yarini kange lazimu ori muhimidi. Sha ngari ula wawe violence irloniyo inu violence d'ordre de force de désordre. Yonde violence mwanansi mkomori ya isubiseo. Au kama na jeshi ngawe dhamana ya shababi ya namara bahari yenda ya hafa bangurio omzinga waaho haudaize haki za ngawe ne jukumu. Wanatsi wanamama watwania ezenya katiza mwisho zinu ngabo mabadiliho mahu haruma ya dunia. Tarehi ya he dunia ngenji yao haruma ukade undwa jina. Ngaribu wao unkade undwa jina wahe tarehi ya he dunia. Na yabu haruma ya tarehi ya he dunia iyo ye Afrika ngejanzi hao haruma ya tarehi iyo. Mwanansi Afrika watwania Afrika ngujanzi ho haruma ya tarehi ya he dunia iyo. Abungo wanansi wa Komori gelazimuri ke tayari ridungane haruma unkade wa nyumeni unu wahe tarehi ya nyumeni ya he dunia. Ritibaki haruma unkade ikayao kutsina hata mbafaida uribelili yao itu hasarandufu. Ngamonao eze evenma zijirio baina ya he ye kodo ya diplomasi jirio ne Marekani ne Mfaransa ne zensi wanzani wao ne zensi ya Russie na China na Brazil wanaombao BRICS na South Africa. Leo BRICS wahimi wawane nae system capitalism wawane ne dolari wawane ne malene ikayawe Afrika riamiziwayo ngerisisa onsi ni nanansi za saya. Leo Mrusi hapara ye Afrika yendea wajuli ya mashawiri hawasaidia hauroha haruma udhulma na utwana ikaya ubaki haruma zinsiza hatu. Ya lazimu rijue harme tarehi ya ukana Rusi hasaidia ya Afrika kado zinji ili ripengai. Bahati mbi mbeberu hakayabo, habahati mbi wakaya na wanansi ikaya kwa jakana nia za watwania wakaurumishiha hafaida za he mbeberu. Abongo leo ya Afrika ngerengawe decision hao. Wanuri rejei haruma ila tarehi ya hemtwana haruma ya karni ya 18. Ye mtwana ya jayamba ukana ngawena nafasi ya urenga wa uhuru wa haho hakamhara horo habakatsujua ezijo mhunda honziani hatawa ya baki mtwana bangu jodola maele votasi. Na bungu uono ya ukana ngabonsihula owatwana ngwa rubuzao ezesilisi owatwana wahimi ngwa wanao no maadui wa warenga mateka warumi au harumu utwana shao watsaua hauhara haukawanyenyekea ya ukana ya anklia hao nikiasea hao no wana wa hao no wana wajuhu wajoka ujuhu walazimu wastahiki wabaki watwana.
ondo mbaba hanu ye tarehi ya rejei ijirejezao wa Komori na mkeradhi rirensi hotsuduka madodonye harumu mpungayo wahe dunia, harumu mpungayo wahe Afrika. Leo rihundana na bahati ya ukana ngasina internet. Hale mkomori emba information akawi Parisa RFI, Radio Comores. Leo wandunga onawe zijirio harma internet ya information gyo en temps réel partout dans le monde. Ribuhema tsorangali. Bange lazimu Komori ya hatu ripwengayo nge lazimu rirenge uhuru wa timu ezifaya banda borijo ushinda ripwengayo. Haukana karijarenga uhuru wa za kweli. Mono sommet yahe Russie ne Afrique. Marais wahe Afrika wahenda. Wenji hani mru hajeleza sisi wananchi si maraia hawie dunia wa aprecie ize evenema za jiri rangalia rivimisa hani mru hafanya analizia roahori hondo re makotsindo one hanaindo one hawataniando hani mru harambulwa ele kotila hai auka wainge na koti la watania, wainge na koti la mezi, wainge na koti la pitskili, wainge na koti la daba. Lenzaro hombi jinru malunguni litungo urumilwa langamize wandu bali. Haini mru harme some ya Afrique Russie, haini mru harambulwa le kote la hai. Bahinga muamini au kanale kotsi ya dunia kamili hato wazungu waliremea wa Ibrahim Traore. Ncho amini au kanazali haremewa hata helin. Ncho amini Ibrahim Traore ulange na maha mengomiraru na mitsanu. Maha mengomiraru na mitsanu la mizukiwa 35 mwishia discours ya hae pertina, mwishia ze doléances za hae e sincérité ya hae. Uono kakweli woi mwanansi watwania, woi mwanansi ulona imani, woi mwanansi ulona vision, woi mwanansi wa falsafa ya kipana Afrika yanzoya wane na mbeberu. Alafu leo riparo ya Afrika kamili rambiulo ukana nartsahe mashawiri ya humsaidiani mkema watwania za kweli mjikimu mpwengayo mwendele usoni mrohe o umaskini mrensi hoka o wanahanyu na ushababi utodohenda una maraze bahari esi ufanya haini wandu wende wajeleza ya mauni ya hao. Mengoni mweze ntsika yaonga mwasikinio Burkina Faso na Mali sasa ukawaonga na terorismu waonga harman kodu waonga ulanao wanunga bala umizinga dubu mijini wafumu wandu wafu haina usiku waonga muhozwani huo nanga mmonawe determination wa irenga wa wanao ne terorismu waji arme wafanyao tule moyens hao ikaye haruma amani na usalama Hotep Yusuf ikaharuma amani na usalama banda yabo wardi wakaza ya ukanange lazima waundensi haruma agriculture haruma za infrastructure haruma education haruma zejani buzonti pia ili yezensi zao zishinde zike haruma ya hezensi kayao zijikimu ngezanzo zijikimu zike bola tabu juu shazitike onsini mwe malondo ya hela tabu wadume ya wanatahara. Ongo mono Zajir
wao ngwako zao banu ngabonsika yao ngo harma sécheresse ani kabatunya mvua jua lireme milioni na milioni za wanadamu wa deplace ha sécheresse wastabi hao hanzaya ngabonsika ngwaona guerre civile ngabonsika ya wadungwa ni mabade hata mrachojua mabade hindi ya wangamiza si Komori Mwenyezi Mungu haritoa harme mabaya yao yonsipia yani problemu ruloniyo nga sina virusi ya wanadamu wapeu wangamiza wensi wajoka uwasilisha ensi haruma guerre civile haruma kodo haruma mabade haruma génocide haruma terrorisme insécurité ainsi de suite l'une des suites logiques yahe wanruanzali ranzizo andisofanya no amraba nizo afanyao nezijo udunga l'une des suites ya zinu wajirisa karsuo na hizo ngomona we sommet ya Russie heli mruhama Ibrahim Traore hamruhama Assimi Goïta kango elewa ya ukana wanwenda wa daily agencies za hao wandu kango ndo waonese ukweli wa agencies za hao wadaili wanatsi wa hao watsashe mashawiri wapongayo Assimi Goïta hakaurongoza azali na makinsali hawambia ya ukana yani mazuki watu kwa tsina hazi no wazewa hatu maene wa hatu kwa tsina hazi tutodoenda umea ufanya umezi na izo ndeza kweli ngo haruma umezi na singa sina problemu zindu ajina nziro ikaya uziripasa hakumu wo waruma wende wate fitna la problemu ya Ukraine na risika yoke jari husu halafungwa birili yao haruma umea trama ya ukabanu na mrisahidishe le trama abanu zembio za hatu de problema ya Ukraine na Russia na mwone umajindu mamaluni hamanda yao mwanansi ezensi za hao ngabo problemu ye kontina ya hao ngabo nkodo ngabo instabilité ngabo guerre civile ngabo terrorisme ngabo pillage ngabo insécurité ngabo pia kwa tushinda wahima watsaha mashawiri ya zensi za hao shangondo ndo avumbue mashawiri ya simba mbiliziwa nao ikaya onkunu harmaze simba mbilizo ebanu hadisi ya mbe na mbebo nyansu inungo itsaho wirende kuangaleza haho shanga mmonao majindu mamaluni wenza rohombi mamavaufu watso na imani shawarendwa mamarioneti Amadu heli Ibrahim Traore ya Zamba watsongo uzina eke wazungu atireze fiseli wenda watso ushinda hata waambilieza ho wanansi wao shawajipatse aibu wapatse zensi za hatu aibu za hao de amani ya Russia na mrisaidie tama na msahele nziala hele tama Shah Putini wala ondwalona akili Poutine wala c'était le patron du KGB yomengon mweze organisme za sécurité nku za he dunia ikaya intouchable ala fungwa nsikana andu malaba hamanda wala Poutine nguchwarenga heza akili za hao e Poutine message ilanguri niko sisi mashababi ma Afrika Ibrahim Traore message ilanguri niko sisi mashababi wa Afrika rielewe rirambue kusolme majomba yanu mema jindu enza rohombi yanu wezi wanu makrimineli wanu ila sisi nderiniki wawe message la muhe amba na mlengele tamama hale buma kazu buma janzazio bayo ndabo yankile hanyu yarudia Ibrahim Traore mwana wanzali ulona mahamisha shi hotep mwana madima ulona mahamisha shi Ibrahim Traore uonge haruma autosuffisance alimentaire ambao na mkeradhi bo amezi mahane kariwana na mratsidwe jabano ajadwe me ya shahula surtout ndani nyinyi kayao kamchujwe problem ya terrorism uole ya kaurongozi wa azali ola korongozi ndo wa Komori umiswahanyu
sisi karti arma hiyo timengoni mazenongo zipreocupe wa Komori karti arma kodo arma terrorisme et violence mkomori ya ihunrao iyongyo à l'ordre ya he force de désordre comorien yonde violence mkomori ya isubiseo shakabati singa siondo lo arma amani bale Ibrahim Traore akaurongoza majindu hamaza labe majindu hamadanyi mahane msijaba nutsena mjemdome ya nsohole na tama na mfanye kama hane mkane ndongozi ndo jina za ujamme haumtsahe msaidila msaada mjihunde mjikimushahula l'autosuffisance alimentaire shanga mmonao kana wala si wanadamu walona mahabaya hensi walona fikira za hensi ulatoka ndarenge bursu yazinike mwana aminiso efu neze fami za hao nuanduza hao warenge wahuze wakaze wanawashika na pena wanaume kanape haya ba mrisingu fanyeza haya ibaki ukana wa Komori nuondu walo yabo kwa tufanyeza lazimu ili wasahilishe wa Komori kwa tuhenda wanda wadaili wa Komori za kweli ngamanzo wandu aserse wandu anzali ngamumnikoni banu na mezimili hao miraru nje mnambie mavuna anzalia ya bali ya Russie ya josahilisha mana ntsiza kweli harma katika ya Russie tayari asaidia Afrika harma autosuffisance alimentaire ngabontsika yao wende wadai wasaidiwa matraktori na mashini za ulima na mashini za utsimba ili waheze maji Komori mmea hindi yosuri mwende mmea mapesa kamjamea hindu wala nsuo na isho mluka ujanisho haukana bana atansuo ameneka yangu jomnikani haukayengu onokana yanu malaba yanu nsi wanadamu walona akili wansi wanadamu walona nia njema yanu mapitikili ya tobeho abantu ya jamenye wanu amenyefu wanu wanadamu waangamia wapiziwa ni Mwenyezi Mungu wala ni wani Mwenyezi Mungu nsuo ameneka ngujo wabahinduranzi et Russie hatoa 10 millions de dollars afikire kanjaelewa naye 10 millions au 10 milliards ya dollars ya saidia Afrique harme 10 milliards hiyo harenge miliari mbili nguni kwa Burkina Faso yani hiyo hanbo Burkina Faso bwe Ibrahim Traore hahindi daira determination ya he Burkina Faso waloniyo na moto 35 ans déterminé, honnête, amérite hamnika. Eza jiri Henry. Anzali, wallahi, anzali, hamenye akili wa Komori mtendero ni mri hamenye akili ucho mwema. Ucho ujua hizo wafanya au, uangamize Komori, muangamizoni mda za mfunge mihono, mda za basi nga mambulia wensi hatu, isisi wangamani, na haini mdungezo amana. Ya ukaheni mriadaza afunge mihono, uongezo amana, harumsisi wangamani wa hensi hatu. Chanzali ula katimwema, anzalize nungu wafanya wakachubenza, anzali habambwa, hamenye hankili, hamenye hate, ye fiziki ngono kasepa normali. Zenongo uswamadi bwana ya hamba zila tindaba, ukanzali kati normali. Abano anzali wewe ndo wa boykote wandu wafanya kudeta anzali ndo wa boykote wandu wafanya kudeta ngabondo ngosko utsesa anzali kati normali wewe ndo wa boykote wandu wafanya kudeta banzali otide mbaba hazo wewe tide mnatutu wa Bob Denard ne Mfaransa ihe haka uchonga ukera isi handani hindi kudeta eleo kujafanya kudeta elektorali alafu ndo anjeke kweli ngondo ndabala ndani inu wanansi bangarensho evenement kuuza he dunia wallahi ketu lazima rone mafiti garenda harma nouvelle ère mondiale nge lazima rike tayari rijadapte ridunge ya tarabenze mnatifanya mzaha wallahi mnatifanya mzaha ba garenda ma changement ku yeze proposal ya lonizo zimu
nga sinamwa habanu zindizo bazumu ya kanizo baina ya haona Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Debi Abdullahi Maïga, harma et sommet des Nations Unies. Hamete à sa place. Hamba Henry, Hamba c'est l'hebdomadaire qui se moque du boss du chameau. Nga sinatundaro banu bazumu kata, ha séquestré le coup d'état. Hakuwa nansi walamu. Bazumu. Anzala menyi hankili. Anzali ngondo ateze ndaona wandu ikaya wadumize metri wa haho. Kwa tina hata haja he metri ya haho. Kwa tina haja nae. Wala wadumiza Mfaransa, wadumiza Marekani, wadumiza zensizo pia muhao. Alafungo fikirika uongo wana haja nawe. Banyinyi wa Comores nyinyi mkweli mkiri mdavi hamdamba president inu African nda. Simwambia anuka inu African, inu ifunziani bwanama, inu African ngejoka ulazimu reformu. Na abo reformu inu African keitsi hule nga mumnikoni owinji banu mahameili. Wallahi ngejo ulalusiwe inu African wafanyiwa Fédération des pays panafricanistes. Yende joka ukai. Nga mumnikoni mahamili banu do winji. Fédération de joka ukai. Shainu Africaine yoifu au kana yoi detourne wa concept ya hao. Yo waiwanilia obahanu wala alo mahaburini wala langwa jitihitao hezebata ani makinsali na anzali na wazifanya waangamize Afrika. Iwani inu Africaine nga inandongo hindi. Inu Africaine mshindo ane geri yu an Afrique. Mshindo ane ze famini zilu an Afrique. Inu Africaine mkayabo Gaddafi uonde patro wa henu Africaine waka rais wa henu Africaine hato wa hambangu saidi yo c'est le seul harme Afrique bosi mhu hajabu hato ula mwamba na mtifanya helio hajabu ula wananyi hapo wende zao mfanya jampingi wa echende ya kaudorongo ya duamba tija unanusi zao nbesi bala ya tulla ya zamba ba henu Africaine force hanyu ikanda. Terrorisme ilo he force hanyungi onda. Mfaransa haro hayabo. Mfaransa haro hayabo. Haka hendende atowe. Laurent Gbagbo mengoni mwema leader wa huwa he Afrique. Harmwensi hahe. Hansia sanwatara. Enu Afrikani mfanya kumtoka mtoda babanu balabad. Nge mfanya. Abaha inu wa Comores na mjue ya ukana Mali, Burkina Faso, Niger, ngwa una puissance, ngwa una armée ikaya unge joshinda i détruise un des deux ya armée inu africaine. Mali, Burkina Faso, Niger. Wo bahi utanganyihana ngwa wanaone inu africaine pia wajui kaza abahana. Azaliwe daba ngono yortezi ndao nao. Ebanu wewe mjuma Paul Biya yafanya maha 40 wa shay'un harma president. No hatwenda abo haonokana dazo batoto anu pole tifanye mzaha baba ndirende na izinji bano abasainu abahanari daze kamrashinda vukunge na muwajadwa mwango betwa mahakama rihimide mnyezi ngordolinde nso mwisho hatu nsujoka uhuja. Ewe mjumado, maraisi wakabu wansipi, nga una experience yana. Ebanu yondo hadani, wakandu wafanya kudeta, ewewe huboikotelo harmazeze hindini wadu henda, wakati wafanya kudeta, ufanya uze kudeta za. Shaula utakabarifu. Ani ula mnyezi Mungu, wanu mnyezi Mungu ujua wapiza mru. Ujua ulani mru, hampuse hata harma utakabarifu. Yani wa ujitakabari wae yani ya ondoa onekabanu basi. Halafu sisi wanansi karchurambua. Sisi wanansi karchurambua zesinyi Mwenyezi Mungu yarinikao. Ribulia rijirende ma spectateur. Enga mjua bandia yabo. Eka Mwenyezi Mungu handi so rene sasinyi harma wandu wanu.
karichuele wararenga zedhamana za hatu bahi Mwenyezi Mungu urereale baya harma sisi ele baya alo urijilia yende switi haukasinyi dazila ndo utakabari fula yendenda fanya mabala emaneke nsutirele foto wewe ndo bilona janao enyika mchona karanzi hadisi yoyo ya kilaba yani hajibungua wewe habawe president wa Union africaine ngawe interdit au début de ton exercice ngawe interdit harmansi za Afrique kuchona kana abu basi president wa Union africaine ulo interdit harmansi ya Afrique na abunga ma president walo pia wendo tsama ya negotiation mahadisi ndino mungu au ne position hao shawode mwenzanki hao ondarambwa kabanu kweli uimtwana wandani wahembeberu hapulu abantu yajaji patse aibu yajirende kabala haribala na akili na edaba halafu yapatse Comores aibu ngamparo anama wahedebedebe mdongorongo shifaransa harumaze réseaux sociaux na mfanye video mtsahesamaha emanyanyasi Assimi Goïta emanyanyasi Ibrahim Traoré emawatwania wahe Afrika nane population ya Mali na Burkina Faso mwaeleze ukana emarania wa Comores kwa tushangiria ele katili linu haruma zenongo yafanya niwandu mjirendo opposition niwandu mjirendo na mfanye lettre ya samaha ya wone sakaka mchukosione mbeshe Assimi Goïta na Ibrahim Traoré ne dawu ne noana nsiwa Burkina Faso na Mali babanu dunia ngeshange nga mrechei ngarfanyo mzaha wanansiribulia azali adui wa hensi ngurengwe dira ya hensi ya irensi haruma ukade wa utwana wa ukade wa neokolonialism wa imperialism wa capitalism na bana bahangarenda haruma dunia ya uhuru na usawa wanansi mkomori mdaza ngambuli yao zenongo zinu ziribire machoni zendezazo ribakia abo abungufu ngarijo utseshelo ngarijo wone hana yanzalengu jo fama udu hawia rohe sheikari hansi ya sistemu da inu yo jamanda ya haja ya bunga sihar matabu nga sihar matabu wanatsi ngamparo manama manajeshi watania wallahi na mrengeze dhamana zahanyu bo wakati ukana mtoweze roho zahanyu fidia iliensi ya hatu irohe haruma tabu do wakati ngamumnikoni ahadi ya ukana ekamto wazaliu wallahi ngarjo hunda nsiza za kweli warisaidie ripuengayo ngamwambia wanansi wa Comores ya ukana inunde mbana ya lazimu risihe azalia sevonsi zevoti za ndabo zino zizilwa ngelazimo yensi irengwa ihifadhilwa ni majeshi hamuda wanduwa shanje wa desize institutions zinu pia gouverneur wanda bwanu pia wasisiwa pia wanduwa kensi wapangensi wanansi ngelazimo rijipange harma revolution haukana ekangarenda wa harma mabadiliho homadonizo hanzo kanziro izo bul dezili hazamba mba ukanazo zono nziro dezenzamana tsangange utsankio ngarjo wanatam haukana ngarjo urema embargo ngarjo wanuliwa ila misanda ya ndabo dungu usaidilwa anzalino nrahe warengo atuma boshoni hata ito wasilo wanatsi ngarjo mani waninsi mabundi shange lazimo rijipange lazimo mwanansi ajipange yembwana ya mwando examen ya mwando ndo ujipanga haruma ujimiliki shahula ngejoka lazimo ridungane za kweli riamie mahu rilime
ngejoka ulazimu ritwalie taratibu za kweli rilowe, ngejoka ulazimu ritsahe wanzani wa za kweli wansiza za kweli wajori saidia eze angre wajori saidia ezi walo za uro harmanzaya yonde exame ya mwado ikaya ungejo kiriri reme harmamaha uhunda maha wanusu yonge lazima mwanansi ujiprepare harma kilea hao haukabanu azali horoha ketukabanu ngarendora njia mbeboni abo basi abo zinongohe ni mungu joka udonda ziwijana ni mwanansi mujoka udoli waziwijana ni mwezi yabo epare harma yochotilwa yabo mijipya yochotwa maji ashe ngelazima rimundensi noho undansi ngejo lazimu mahaitso ya itso mishashi ushashi mahamira runda mahamine hukandwa shinde wa undunsi wahimisa ushashi mishinzi miraru haumine ya za kweli ya uhimisansi na harma hizo pia ikangarendao harma falki ya urenga uhuru wa za kweli wa timu ezifaya nga mrejewini wanansi msike wahara wala msikiri mtraumatize wa mrudi babo mjamtia diversion itia nkodo yondo bano ndo ajoka urumie swibra wandu wake solidari wandu wakane mentali ya shuma ristahamilo mwa hawa ujipanga ze embargo neze chantage rijoka ufanyi yonge lazimu haini mwanansi amini yonge jo lazimu hata wake wandu warumishi hema benevol harme gouvernement no ili stabilizensi ngo mwanansi lazimu rike tayari kabla rahareja kara wasuli abo wanansi ngam amini ya ukana nge lazimu ritowe azali no wandu hahe no amraba wabitsiwa harma mahakama haini mali za dhulumiwa mwanansi zirejeziwa ekangezijo parihaniho bahanu ziliyo wanansi ngelazimue mahakama ya hesitwa yonete ekonomiki ya bulwa sambiar dibabo yaishiliwa azali no amraba waishiliwa haini mndulu harme mahadisi yanu yaishiliwa abo ngabo prioritaire kangejo kauka harmansi shaizo pia ngelazimu wanduanu wa sebonsi ngelazimu wanduanu wa sebonsi ngelazimu sonsi pia rikenkonyo nzima rihime riwane no wanduanu wa sebonsi ngariparao e majeshi mawatwania ya ukana undo wakati wauka ekakweli nyuhanze Komori ekakweli nyima watwania waukana mhuye mwanansi Komori mtike wahara mono Niger wareme bazumare ngwa hazilo kejatimiza hata mfumo bandi se deployer lo misaada wasaidilwa hahindi ngona determination ekawa ndo arambua ya ukana banu Niger wanwandu andabo abo otswalawa kawarambua kawa wanwandu andabo otswalawa wangamizensi hao bahekani wakweli na mlamu hebanga rjo saidi wabanga siamando akatahize independence wakatahize independence ya mruisi nansi za saya wakanza saidi Afriki rirongeze independence wazungu wadungua la mamilitant wakautsahe misaada no mdungano wa herisi wawaua wafu mengoni mwa wali Swalihi Lumumba Thomas Sankara wawonsi pia waulawa wafu bahibanunga histoire ngejirejezao ketu lazimu rijilupe kadwa abili wanansi lazimu renge destin hatu amen lazimu mwanajeshi uranso ulaba ulamuhe baba nunga wena hazi hulinda husoni iho na yonde hazi ya ukangelazimu ubirilie mipaka ya hatu rahare jakari anvaiselwa ni materoristi wajoka ube kwa kusudi ne makapitalisti halafu ili waje warengeze maadini za hatu wende zao iyo hazi upanda mwana ihulinda husoni iwe kakuja paro ifanya we uhansi ya ukayazi ya ujeshi yao udenda udorandu matraki wa wanansi na wafuma na uduaro sambio na waafilisha na ubuwa maluka uza nsuholeo gendarmerie no polisi
sheka ngabo wakati kangojo kaufanye haze ahongo balo mzinga unda wanene mapirati ya Somali wanene zemeli za kiadu izijao ya buzanga mizao zensiza hatu abungo jipange na wengo wa juhunda ya misaada ngaramambia oni okana haini wanansi wajitamka ya dunia ya zakoli ngabo klambili ngabo mamaluni wahima wanzwa rengeye dunia waitonko deni hawa waendesi waihensi harmautu ana waihensi ajenu de dunia kamili si de Afrika bongo karambe de dunia kamili abo Afrika ndo mwana kamba alafunga wekla ikaya ongo atsahau maslaha ne harmoni ne mastehino mdungano wa he dunia haukweli wajiri nkodo yoyene azinyakati zinu azalinge harmekla yahe mabundi na ekatsubali ya hensi wanu Japo kahangare mabundi mawo mnaisi wa hamandasi she Japo aunga onsi tajiri ngwendela usoni ngoneza hao ngesingari hunda uhindo wanansi majaponi otsima maskine mara ya majaponi ele wazalingo do adunge wandronu ngesi wanansi ngari hunda uhindo si wandura kadamiziwe mali ya hatu rilo harma francefa rilo na malene shihu na majana ya rishabashi na yo mashawirika ya wanu wandu ajina otsaya masulaha wamba ngarijo ulive malene yao ngarijo ushanje mapesa hanyu mke harma valeri ngarijo msaidiani ila misaada ya ndabo ya edo development ndabo dongo janja maboshoni leo kena uja mapesa ngarijo mbeshani materieli shanzali gizoka tutsaha yengu tsaha mapesa fulusu njaze mabosho njofanya ze kampani mahaujao Wango minsi mhara personnellement izo njo hamba ngamena mzinga omzinga lonu ngamjobenu wabana sina utsatsaza jawasaya walona mizinga wa itsatsaza omzinga lonu ngamena umzinga wa mwanansi ngamena owanansi de population kondo mzinga ni amini etambu omzinga unungo na hitlafu mbili hamando uverielo utilwa lakile msujua urumia kosoni mwa adui yarikadamiza na yende ya utwe lakile omzinga u na minga amini ya ukana ngarijo ushinda ritowe lakile abili iyo nde yatende ya lakile omzinga unja kutsu yani ngona rui abongoe hazi nifanya wabano hawi hazi rifanya udamino wanama mengoni mwao nde mwanama Sabahudin kama homestay hazi rifanya wabano riwaza harma maha mitsanu henda 6 hauzaid inu hazi ya utowa enkutsu harma ula mzinga halafu ngamifurahani haukana lagashi haula dala oraka urumia rirumia oritowe enkutsu bahe enkutsu ngero hao ibaki nchashi ngamifurahani au kartsufanya hazi ya bure wala karjafanya hazi ya bure abasa inu ibaki haukana ribeze haraka ritowela kile harmo mzinga rijwa urumilia ola mrika yange juma utso rangamiza sizamba ndo omzinga umu de mwanansi sisi nderilo ne pouvoir ekarielewa rikubali sisi nderilo ne mabadiliho ekarielewa rikubali sinderilo ne force ekarielewa rikubali wale tafsiri ya ukana la patrie ou la mort inushwa mru yafanya ya wanilia o watania ikayaongedao hata iwasili limiti shwa ya kijeshi na abongo jojo kajeshi bahimingam amini ya ukaneshwa yoti ifanya avec conviction et j'irai jusqu'au bout de mes convictions et kazi jaza ukani ulawani fehensi ya hangu nsimuhara ukaizo sati zitarma ya kile ya hangu tiparale shahada e kazi jaza ukani fungwa hensi ya hangu nsimuhara ukaizo zitarma ya kili tiparale shahada ibaki ya ukana esi wasaya enyi wasaya
ewe shababi engawe mruhindi hakaze nongozino kabatidhi hakabanu ekanga miwamiche falabda mbesego jushiona edhihaka wasaya shone edhihaka na abongari kozao sonti pia ngari tabiha sonti pia ekaritsanganyha sonti pia ya abotsena ngari jadidisha mvu na fikra riwani wanansi etama ya Comores ngio demevu niyongio na wewe shababi ikayao banu rizambango na maro bahari wende watsahe maisha bonze ngo fo baharini ngo onwanyanyu hafariki ho baharini wasuli bonze ofanyo zaidi ya maha yowaza nge hundu kirtasi ujao kama na damu hundu kirtasi kubaki juma uturumishiha daula ya manga haini wafanya haini shanjia ngeshiro hao shidibi daula ya manga maisha wayo nezebei heli za paya keituhuruhusu washinda wajipanga wambaukana ngodo wapange maisha harmensi ya hale ridoona wajomba hatu wababa hatu wazaza hatu emakoko hatu wakaoba hiza firigo wakaoba hiza gari wakaoba hiza mnafuba wakaoba hiza chauobeha ridoamba manga wakaridhiki siraja leoze la kavuza hatu zijaya mrungu onomba hindu honziana kabala zila zinja ndo achodorondoa mrungu onomba hindu honziane mrado tabiho mrambeba mrungu nguipa honda okela kavu ijaya ezebeizi paya mrukatsushinda ube hamba hindu honzi ngelazimori kane daula ikayaonge jo sahilisha mwanansi ilia fikiri maudu ya hahi ya ureje harmansi ya hahi ngamonao ya ukane mipango anzali waifanya hususan sirilogonze rifie hunu hata lepinda wilo litihunshinde la ondwa buhane na wili ya ukanondwa lidzihi Comores rizilo hata sijipresente walona urainya wa kifaransa au wa kijeni arma eze nichaguzi zahe nchi ya Comores iyo strategy ya ukana wazie winji haunuswa jukangwa ona akili hangwa ona experience hawajobalia ilmu hau experience hau mbandongo ikaya waziwono wazia shibonze ngwajobali watsangele funvula hao harmainsi manatsi wakati ndi abasaini manatsi ulio Comores amini ya ukana hukawanilie haki ya iyo ngio wajibu hukawanilie haki yao heki asimyezi Mungu avichanilie ngelazimuri siho mabareni hata paka azali no amraba wasihi obonsi wanama rilo Faransa rilo harmaze réseaux sociaux nga mumparoni rireje Comores nga mitayari tijusum hono ekanga na ulwa wanife ekanga na hafe ekanga na fungwa haurendera badilishe nga mitayari na minga mumparoni wanama rikensi rifikiri namna ukarireje Comores rendera mudensi yatu ngelazimori keabo rionese ukana kweli singaranza wensi hatu vanumjiza ndongondo ujumisu na siribibi maombabi ya milenje nyezi munanzele kafala mjangaya litireje Faransa wajohambwa ma Afrika walo Faransa warejezo harmazensi za hao nyezi Mungu na jaili hata iho ba ngezijoka ujokiri zijiri nkini haha ku probablement zijiri nyezi Mungu na jaili hata iho owanansi mawatwania walo na hamu ya zensi za hatu irireje ngelazimori kane daula ikayaonge jo para owanansi wa Comores hamandabo mongozi akauparamba mwanansi ulo bushini reje iba Comores ngabo hazi na mrejereje runde Comores Comores ngabo hazi Comores ngabo ridhiki Comores ngabo tamaya shetabu ngabo wanadamu wapeu mamaluni walo na rohombi wazia wa Comores watibasauhe wanansi bwana inu insi bwana nyako insi bwana nyangu shainungi lazimuri rende fidi ekai lazimuri rende fidi hausahilisha owajao
ngelazimu mwananchi mkomori uzieo na mare bahari wende harmwe pale presidentiel wa deloge maadui walo yabo hamandizo Ibrahim Traore ya hamba amba ukana ngariomba Mwenyezi Mungu ikema hane wananchi wako waheze Afrika waranchi wana maraze baharisha wende harmaze pale presidentiel wa deloge bwananchi wako mwana mam deloge mwananchi jeshi rancho uhara no maluni no dhulma ranchi na mrengeze dhamana za hanyu bangari jo saidi lwari pwengayo gamjo armelwa gamjo ni kwa makoshi mema tside makoshi ya malala yao gamjo ni kwa formation za kweli gari jo saidi lwari pwengayo ngodi ngohe rijwa uroha harme system neocolonialism jeshi raia karina uparo jo shindari pwengayo harumaye France Afrique harme neocolonialism harumaye control ya mipaka ya hatu Mfaransa ya loniyo harumaye control ya ekonomi ya hatu Mfaransa ya loniyo harumaye control ya education ya hatu na hatu Mfaransa na marabu ya loniyo yabo kariti wa huru yabo ngasi harma independence formel yabo lazima sichohunda ma marionette wende wadofanya umezi na formalite shaheni wandu walo na determination jabo hizo sisi raona rilo mazahidi haruma sommet Russie Afrique ngarionao wa kweli ngarionao esa kweli wananchi msikubali kweli maadui hamadayanu kweli warengensi hatu warisisentini omwisuri jerijitu undo wakati nano wandu ambao kanga bajoka ukavoti wao wandu ikayaungwa saidi yao ensi hatu renderanga miziwa kariti wakati wa voti kasi wakati wa ukanti anzalino wandu warohe yensirike ensiri fikiriza kweli yefaliki ranzo rendeleniyo enamna ya lazimu rijusensi ya hatu ike ezajiri zirinike msomo wanama ngamfikiri hama sieleza hekiasi na jailiwa yahungwe kangamina bahanu na diwaza na mundenge kangamina bahanu na sahau yonde heli shanga muamini ya ukana zinu nzamba unga mzambu omuonenia gamombo Mwenyezi Mungu nyi wanatsi mawatwania zimparise ni nyonsi pia wanajeshi mawatwania mesajinu imparise ni nyonsi pia ilingo dingosi rijuhe ripuengayo bekomori ngio harmwe wajibu ya ukaila muhe ipuhengayo dingosi ngasikiasi ya ukana wabula mahakama ya za kweli ya hema hakimu madhalimu walo yabo isitoenete ekonomiki ngasikiasi ukana mwanansi ya hundane na satisfaction haizajiri ya eleziwa hata ya elewe ngasikiasi ya ukana ema ukatili zikrimu za jiri ya Colonel Ayuba Kombo ya ulawa maraia wa ulawa d'ordre militaire wandu wa ulawa hafa wafarme mabehe wabula enquête ngasikia ya ukana wabula enquête ya hema president wa hatu warala hitwa wa hafa ngasikia ya ukana wafanyiwa dédommage wafanyiwa dommage wafanyiwa reparation wafanyiwa yani warendaze na hii umwe wakubali minhum de Mfaransa ngasikia si wa ushange relations za nyumeni rende harmwe dunia ya nyumeni ritsibaki haruma unkade wa utwana na umezi na umavaufu na uchafu na umaskini na singa sina zemadini mwanyanyasi Ibrahim Traore harirongoza amba ukana nsuelewa ngasina ikontina ilo rish ilo tajiri harmwe dunia halafu ngasine population ilo maskini harmwe dunia Ibrahim Traore ilahamba machokozo hauka yeye ngujuo ele jawabu yeye ngujuo ele jawabu nele jawabu waondo wandu wanzali na makinsali na jamanda waondo achongesa rilo mamaskini harma dunia anzali mbungufu anzali tsihindu anzali malunguni anzali na rohombi ulaka tutsahe Komori kabati mndu tuziju halafu Komori mumbuli ngelazimu ribadilishi la kuli hali ngelazimu ribadilishi abonga mumparoni hususan nyimlo Faransa rilo hunarmaze réseaux sociaux rambao na renzatu na renge decision na renzatu ngamparo anansi na rende zatu na renzatu ngarendao zatu ngarichao yapo na rifanye muhimu hata zevoti za ndabo zinu rikea abo rizione zitsijire kamwa benzi
rizionezo zilo ikamwa abenzerione azalio savonti haurife minsi mhara uhambeza kweli nsi mhara na minga mene determination hangu yonde nsia hangu wabaya hangu ne makokwa hangu wai wanilia wa hafa yabo ngabo ula wa hafa abo minsi mhara ngarjo huja na minga mparo wanansi akana na rejei harmensi rendera undensi na ritawe hunu na ritawe batsi hale yabo zensi zinunge zijokoza wanansi do watwani haundo hufa shangarjo fuzu neze bwana zini hotep